Pozdrav ljudi, ovdje Debeljko 0. Debeljko 0 ili Debeljk 0. Danas, kao što ste vidjeli u naslovu, dolazi priča, emisija, priča vam priču. Vidite, ovo je ta priča. Ima 4 stranice. Sad ću vam ispričati jednu priču. Kako je nastao ovaj grad? Moj grad. Evo. Prvo ću vam pokazati šta sam novo napravio. Sad to imam. Nisam ni skužio što imam u ruci. Evo idemo odavde. Smislio sam novu igru, tu je bunar, ovdje sam posadio ovo. Dobro, idemo odavde. Evo, trg Strave. Hram. Bo! Zombi, šta? Onda ovo neki čudan zombi. Ulica debelih zombija, jaha. Tu je mala kućica, lijep pogled. Lijep sjedneš ovdje i tak to. Ček da probamo skočiti. Danas je utakmica Hrvatska-Island. Pa baš me zanima ko će pobijediti. Smislio sam novu igru, gle. Skačete odavde na ono. Nisam uspio. Gledajte sad. Ne, krivo. Čekaj. Oštrina 2 je. Kako sam? Da mislite neko odavde skoči tamo. Wow! Ok, ovdje putić, tu raste ovak travica, malo po putiću. Onda tu spustiš. Da. Ovo se zove Jezero mladih. Da se ovak sjednete. Pa malo gledate. Pa pričate sa kolegom. Ili šta je već. Tu ovak isto za sjesti, jesti, piti, čavrljati. Onda je tu ovak putić. Ovo se zove Trg cvijeća. Vidite. Tu malo zašaden. Ovdje još nisam stavio znak, ali ovo je gradska farma. Gradska farma, gradska farma. To je lijepa mala gradska farma. Dobro, to. I tamo još sam nešto napravio. Gledajte. Dosta ovaca. Opa. Imam kokoški. Ja, bježi, bježi, bježi. Napadaju me. Nećete dugo nećete dugo. Sorry. S Bogom.
jedne zlačeste. Ovdje je konj. Što budiš? Wow. Fina koža. Crna vuna. Sad ću vam pokazati tu igru. Dosta sam daleko došla u toj igri. Igram u Minecraftu naravno. Igra naravno u Minecraftu, to sam izmislila skakanje na kuće. Ako skočiš na sve kuće, evo to na lišće i to. I kad se onda se idem preseliti tamo, ako ne skočim, nikad, ako ne skočim, onda se još ne preselim. Ako skočim, onda će biti napušteno. Ovo je tepih. Dosta sam daleko došla. Došla sam tu. Ja sam tu pao kad sam skakala. Počinje se odavde. Kad negdje idem, ako mogu. Idem do tamo. Idem još jednom. Okej. Čak da im koliko imam. A dosta imam. Odavde. Šta? Uspio. Ovo se vrijedio. I onda ovak tu. Tu nikad ne padam. Danas sve ne ide. Ok. Sad ću vam pokazati kako se to. Nije teško uopće. Ovo je jedno od najlakših dijela. Vidite? Samo trebate vidjeti precizno. Ovo je najlakše. Dobre. Moram. Sad se smijem vratiti. Sad ću tu. Ne! Treba sam tu. Da, to je puno lakše. Jedan sam još tu, onda sam pa. Sad ću to uspjeti, ne brinite, malo nisam pričao, ali sam se koncentrirao na ovaj. Kad ćemo proslaviti, imam 0 pretplatitelja, niko me ne gleda, nisam baš sretan. Kako mi je biznis krenuo. Ne pričam vam baš priču. A dobro. Zabravite ono što sam vam rekao da vam pričam priču. Ne pričam vam priču. Ovo će se zvati ne priča. Ovo će se zvati igranje. Sljedeća epizoda nešto ćemo raditi. Sljedeća će se zvati nešto građenje. Valjda. Evo, dobro.
Dobre. Ne, zapravo da. Sam naš krivo vidio. Da. Sad ću vam. Kako ćemo ovako malo nastrešnicu. Ovako malo nastrešnica, ništa ne škodi što. Ne, ovo se zove Skokgrad. Ovo se zove smiješni grad. Sad ću ja taj level preći. Već cijelu noć to radim. Na svaku kuću skočite. Ili ponarili se. Zašto? Ovo me fakat već živčira. Ma zapravo. Dobro, idemo pročitati pak priču. 1893. Samo. Valjda znači kako se čitaju priče i kako se radi. Evo, slušajte moju priču što sam napisala. Ovo je povijest o gradu Skakajuću ili grad Blok. 1893. godine se jedan čovjek izgubio. Prošla je jedna godina, našao je zlata željeza na jako starom drvetu i je napravio kuću. Kad ju je završio, slučajno je umjesto deske stavio je pjesak, koji i dan danas stoji tamo. Našao je konje i napravio štalo. Nakon 3 godine umro je jedan konj. Taj čovjek je napravio grob i našao novoga konja za konje i za konje. I jednog magarca napravio je hipodrom. Poslije je počeo graditi grad. Grad se zvao Blok. Puno je prošlo, a grad je napredovao. Imao i plaže i pecalište. Napravio je i parkiće i trgiće i muzeje. I još se gradi banka. Čekaj. Sorry. Banka i Gotov. Ok, pozdrav ljudi, vidimo se uskoro.